951 new positive cases were reported in Goa on 18th April 2021. According to health bulletin issued by Directorate of Health Services, total active cases in the state now stands at 7,052. Goa's recovery rate is 88.19%. 531 people recovered in last 24 hours. Goa today records the highest deaths due to COVID-19. In Goa, total 11 deaths reported in the state due to the virus today. In total, 883 deaths have been reported till 18th April 2021. Breakup of total 7,052 active positive cases are as follows. CSC Picholim 127, CSC Sake 194, CSC Pernem 158, CSC Valpai 96, USC Mapsa 453, USC Panji 444, PSC Aldona 137, PSC Petki 63, PSC Kandolim 440, PSC Kansarvarnam 30, PSC Korwai 119, PSC Kolim 102, PSC Chimpel 227, PSC Shiolem 177, PSC Porvore 615, PSC Mayam 37, Travelers by road flight train 27. South Goa, CSC Kurchorem 164, CSC Kankona 94, USC Margao 777, USC Vasco 455, PSC Bali 101, PSC Kansavlim 222, PSC Chinchelem 128, PSC Kortalim 457, PSC Kurtorim 101, PSC Lutolem 129, PSC Marsaim 62, PSC Kapam 74, PSC Sangam 59, PSC Shiroda 103, PSC Darabandara 78, PSC Ponda 478, PSC Navilim 127. Bed capacity in COVID care center are as follows. District North, total capacity 275, current vacancy 208. District South, total capacity 144, current vacancy 65. Goa today has received 1.5 lakh doses of COVID-19 vaccine. Goa CM Dr. Pramod Sawant said that we have already administered over 2.3 lakh doses in Goa. I thank the Honorable PM Narendra Modi ji for his continued support to Goa in the fight against COVID-19. We are working to ensure that the eligible citizens who form 50% of the state's population are vaccinated in this phase. CM Dr. Pramod Sawant also clarified to media that there is no shortage of remdesivir and oxygen in Goa. Here's what Goa CM Dr. Pramod Sawant said. COVID cases जो डे बाय डे वाडटा हांवें जशें सांगलां इट इज एन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट आनी टेस्टिंग ट्रॅकिंग ह्यो दोन गजालींचेर आमकां फोकस करचें पडटलें. आमी टेस्टिंग फॅसिलिटीज खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयल्या. तुमी कालच्यान पळयल्या फॅसिलिटीज वी आर क्रॉसिंग 3000 एवरी डे. ते 3000, 3200, 3000 आतां तर आमी फुडल्या ट्युजडेच्यान इट वील गो अप टू द 5000 ऑल्सो. आमी टेस्टिंग फॅसिलिटीज आनीकूय मागयल्या. म्हणजे सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की सिम्पटम्स दिसना फुडें टेस्ट करून आयसोलेट जावचें. आपलो रिजल्ट येवंक ना म्हणून भायर भोंवचें न्ही. बरेच जाण टेस्ट करतात आनी सिम्पटम्स असतात बट तरी सुद्दां ते भायर भोंवतात. ते मॅक्झिमम लोकांक इन्फेक्टेड करतात. तांच्यांनी इन्फेक्टेड करचें न्ही. ते कदाचित एक दीस 2 दीस रिजल्ट येवपाक लागता RT-PCRचो पूण तेच्यांनी स्वता आयसोलेट जावपाक जाय. आमीच आमच्या फॅमिलीक आसतले बाकीचे आपले कजन्स आसा हांकां सगळ्या जाणांची काळजी आमीच घेवची पडटली. दॅट इज द वन थिंग. सेकंड, सिम्पटम्स दिसल्या उपरांत आमी चड एक्झॅजरेट जावच्या पयलीं हॉस्पिटलायज जावप. दॅट इज द सोल्युशन. आमी हॉस्पिटलान वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट. आमी बेड कॅपेसिटी आयच्यान वाडयली. एक्चुली कालच्यानूच सुरू जाला. म्हणजे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतली 150 बेडात वाडयता. इवन दो इन GMC एंड एडिशनल 60 बेड वाडयल्या. इवन दो वी आर परत एकदा ESI हॉस्पिटल आमी कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर करता आनी कोवीड केअर सेंटर्स म्हणजे ज्याच्या कडेन घरा कडेन फॅसिलिटीज ना तेच्यांनी परत एकदा कोवीड केअर सेंटर जे आसा म्हणजे आमचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसतले, फातोर्डा स्टेडियम आसतले, हे कोवीड केअर सेंटर म्हणून आमी परत डिक्लेअर केला. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा घरा कडेन जेंकां शक्य ना ते शूड गो इन कोवीड केअर सेंटर. ताच्यानी ते रावचे जेणे करून आमकां ट्रान्समिशन जें आसा एकट्या कडल्यान दुसऱ्याक वचपाचें कमी जावपाक जाय. ताजेर आमकां भर दिवची पडटली. दॅट इज ओन्ली वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जो स्टेटीत सुरू आसा. जर वॅक्सिनेशन घेतलें तर मागीर आमी आतां पर्यंत 2 लाख क्रॉस केले. आज आत्तां आमकां एअरपोर्टाचेर एडिशनल 1.5 lakhs वॅक्सिनेशन आयज आयली. त्या खातीर आमकां मॅक्झिमम जे अबाव 45 आवर टार्गेट इज एप्रॉक्सिमेटली 4.5 lakhs people.
मागीर 4.5 lakhs पीपल डोसीस आमी कंप्लीट करपाक शकले आनी ते जर जालें जाल्यार ही कॉम्प्लिकेशन जितली जाता पयली ती रिड्यूस जातली मॅक्झिमम लोक वॅक्सिनेट केल्या उपरांत हेजेर आमी मात करपाक शकतले रेमडेसिवीर जी आसा ती आमच्या कडेन सफिशियंट स्टॉक अवेलेबल आसा म्हणजे आयजूय आमी रेमडेसिवीर हांवें सकाळी चॅक केला आमच्या कडेन एडिशनल 1000 अप्रॉक्सिमेटली 1500 रेमडेसिवीर आमच्या कडेन फाल्यां पावता त्या खातीर रेमडेसिवीर स्टेटीत शॉर्टेज ना ऑक्सिजन तो थोडोसो इश्यू आशिल्लो तो आमी रिजॉल्व केला आयज सांजचो पर्यंत आमी सगळे जाणां ऑक्सिजन सप्लाय करता रिड्यूस केला की इंडस्ट्रियल ऑक्सिजन बंद करून मेडिकल ऑक्सिजन जनरेट करपाक स्टार्ट करा आनी मेडिसिनल ऑक्सिजन जो आसा पळय तो मॅक्झिमम प्रमाणे सगळ्या हॉस्पिटलांनी आमी पावता. Goa CM Dr. Pramod Sawant reviewed the arrangements at South Goa District Hospital with the team of doctors and district collector. Looking at the situation, CM Dr. Pramod Sawant said that there is sufficient availability of medical oxygen and our infrastructure is equipped to handle the demands due to the rising of COVID-19. Section 144 has been imposed in North Goa in the wake of rising COVID-19 cases in the state. Gathering of more than 50 persons will not be allowed without a prior permission. Venue in charge of organizers will be held responsible if COVID appropriate behavior is not followed for any event. Any central or state government's functions shall be exempted from the permission as above. Legal action to be taken against violators. I appeal to all the viewers to please maintain social distance and other precautionary measures. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.